Bersama-sama dengan saya lagi, Dai Fuad. So hari ni kita akan review satu trailer, official trailer untuk Jurassic World Rebirth. Kenapa dia nak buat yang baru saya tak tahu. Yang sebelum ni aku tak tengok sangat. Tapi kita review lah sebab saya punya program director suruh review. Okay, dah buang masa. Okay, let's go to the trailer. Dinosaur baru ke? Please open the door for me. Guna tangan. On the island we're headed to, Scarlet, okay? 24 species have survived there Masya alone. Allah Ali. The theme park owners did experimental work. Maybe only the worst ones here. Oh, so di taman di taman baru, bukan taman lah, pulau baru. Okay, eksperimen. Tak ada yang pelik sangat, dinosaur sama je. Don't see that every day or ever. Let's go. Macam pelik sikit lah CG dia. Itu perasaan aku. If we get this DNA, millions of lives are saved. Maybe we should make this quick, huh? Time to move. We put ourselves in a place where we don't belong. Survival is a long shot. That's kind of our specialty. She's scared. What is she scared of? Okay, nak recreate balik. Ini apa ini? Julai 2nd, okay? There was a source. We found it? No, it found us. Megalodon. Jurassic World Rebirth, July 2nd. Okay, kau tahu apa yang aku miss sebenarnya? Aku miss the old Jurassic Park, you know. It's not all about the blockbuster dinosaur, not the big sequences. Kau tahu, aku miss that kind of like thriller feel of dinosaur itself. Which Rebirth, kalau kau perasan muka aku tadi selama 2 minit tu macam mencuba mencari sesuatu untuk dibincangkan, tetapi itulah macam aku tanya tadi, kenapa dia orang nak buat baru lagi Jurassic Park. Even aku cakap yang Chris Pratt pun aku tak habis tengok lagi. Apa yang kita nampak dia just macam this group of sama ada mercenary atau researcher yang pergi ke sebuah pulau yang sebelum ni melakukan sebuah eksperimen. Okay, macam kalau kau tengok Anaconda, formula yang sama lah. This group of people go to a place yang dah abandoned and dah orang kata dihantui oleh monster itu sendiri untuk mencari something. Okay, tak ada bahasa kasar tapi macam idea yang lapuk. Walaupun ada Scarlet dalam ni and ada Mahershala Ali dalam ni, agak pelik sikit yang masa awal tu dia ada tunjuk eksperimen on a new dinosaur, okay, a new version of dinosaur. Sebab Jurassic Park biasa macam itu, dia akan perkenalkan something new yang pelik-pelik sikit. Cuma dalam ni tadi nampak macam pelik juga sebab dia dinosaur, dia use dia punya hand itself instead of kepala dia terus makan. So tapi dia tak tunjuk apa-apa dinosaur yang pelik. Macam aku rasa aku boleh recognize almost all. Let's say dinosaur is always a thing yang will live in you forever lah. Macam kau kecil kau akan suka dinosaur. This movie aku rasa is macam aku pernah lalu Jurassic Park yang sebelum ni instead of the Pratt punya verse punya Jurassic Park. So aku rasa untuk the younger generation to be reminded back about the beauty of dinosaurs, that is one of the good points. Okay, aku cakap I was quite interested with the earliest opening dinosaur itself. Walaupun tak ditunjukkan, tapi I was quite intrigued of that. Walaupun aku sedikit kecewa sebab dia tak keluar, tapi itu adalah something yang macam hook aku untuk minit yang pertama. Third
that point, Mahershala Ali. Macam aku cakap, Mahershala Ali is an amazing actor, and walaupun dia tak tunjuk banyak dalam ni, and it seems like he is doing a character, okay, but he's not playing that kind of like cool Mahershala Ali. I was looking forward to Mahershala Ali also, and also aku perasan dalam group of mercenary itu itself, there's family or something, right? So maybe akan ada certain emotional link dekat dalam movie itu sendiri. Bila aku tengok Jurassic Park yang first tu, aku dapat rasa the love for dinosaur and the intrigueness and the uniqueness of this kind of movies lah. So okay, aku boleh lah terima, okay, boleh lah buatlah lagi Jurassic Park, buatlah lagi untuk younger generations, alright? Itu je daripada aku. Sama ada aku nak tengok mungkin ataupun tidak tengok cerita Jurassic Park Rebirth, aku tak nak tengok. Okay, so jangan tanya aku kenapa. Itu je daripada aku, Fuad. Kalau movie tu bagus, cakap bagus. Kalau tak bagus, cakap tak bagus. And see you in the next one. Bye-bye.